Hi guys, good morning right now. So hari ni punya video simple saja, kita nak update berkaitan dengan 1 million challenge yang sedang berlaku sebelum ni. Tapi sebabkan oleh kita tengah floating banyak dan saya stop update berkaitan dengan itu sebab nothing to update. So right now kita nak tunjuk dekat you guys apa yang berlaku dekat account tu and apa yang saya akan buat sekarang and what is my view right now. Apa yang saya personally akan buat untuk account saya ini. Mari kita lihat sama, let's go. First thing first, kita jawab dulu sama ada kita lost ataupun tidak that account $10,000 itu. Jawapan ni lah kita tidak lost sebab buat masa ni you guys boleh nampak yang Bitcoin dah naik start recover. Pada waktu video ni record, you guys boleh tengok that Bitcoin dah kembali ke atas harga $100,000 which is harga first kita masuk start dekat Pionex waktu Bitcoin dekat harga $94,000 macam tu dan dia jatuh hingga $75,000 and right now dia dah naik semula. Apa yang berlaku dekat account tu lah kita tunjuk kat anda sekarang. You guys boleh nampak dekat sini. That's account first kat sini kan. Ni saya ambil yang last dulu ni waktu belum lagi. So waktu kat sini kita dah masukkan lebih kurang $10,000, dia dah naik sekitar 11,000 plus. Lepas tu dia jatuh balik hingga 6,000 lebih balance dia. Dia jatuh paling dulu ialah dia jatuh sehingga balance dia kat 4,800 lebih je. Then after that dia terus naik balik sehinggalah pada waktu ini. So maksud dia apa? Account ni truly tak burn lah Dia tak achieve parabolic gila-gila tapi dia quite good. Sebabkan apa? Sebabkan oleh market recovery dan dia tak lost that begitu banyak. Cuma apa yang berlaku ialah sebabkan oleh saya ni, saya rasa mungkin saya dengan bot ni tak ada berjodoh sangat kot. Asal saya run bot je dia punya floating gila-gila and saya rasa that's not very uncomfortable for me. There is no such a bot yang buat masa inilah Saya dah try multiple bot dekat luar sana. Kita cuba try run and kita biar and kita boleh achieve kita punya target. Literally benda tu memang saya rasa macam tak ada. Memang you guys kena letak some effort untuk you guys nak research ataupun monitor you guys punya position. Jadi bagi saya daripada saya kena research and monitor position penat-penat sama juga, saya rasa lebih baik mungkin after this untuk nak achieve goal kita untuk achieve $1 million dekat dalam trading, mungkin kita akan buat secara manual. Sebab at the end of the day, lepas pada waktu account ini floating dengan sangat ganas, waktu balance dia daripada $10,000 jadi hingga lebih kurang $4,000 saja, which is lebih kurang 60% plus drawdown. Pada waktu tu saya faham, sebenarnya memang saya lupa. Dulu saya memang takkan trade guna bot sebabkan memang tak ada bot yang memang boleh sustain. Jadi saya rasa nak tak nak memang saya kena manage duit saya sendiri and saya kena trade sendiri. Jadi apa yang buat ialah last 2 month saya buat satu account challenge. You guys yang dekat dalam channel you guys tahu saya buat satu challenge saya start dekat MXC. Saya letak lebih kurang $5,000 and kita trade secara publicly. Semua signal yang saya masuk, semua entry yang saya masuk, semua saya share dekat dalam public channel. Jadi apa yang berlaku ialah you guys boleh tengok dekat sini, this is account manual trade saya. Ni account manual trade So let's say kalau you guys rasa ini macam ni MXC, tak kisahlah exchange apa you pakai sama je. So saya tekan refresh semula and you guys boleh nampak kat sini ni last 7 days ada lebih kurang $445 profit. Tapi tak apa, kita tekan last 30 hari. You guys tengok daripada $5,000 kita dapat lebih kurang $700 plus. Last 60 hari kita tengok lebih kurang $1,675 plus daripada account $5,000 je Maksud dia apa? Untuk account ni memang purpose ni kita buat untuk withdraw weekly. Maksud dia apa? Memang kita you guys boleh tengok lah, you guys boleh masuk dekat dalam public telegram saya. Telegram saya yang 24,300 plus orang ni kan. You guys boleh tekan dekat ni. Mungkin boleh you guys boleh try cari summary je kot summary you guys boleh tekan. So nampak tak? Setiap Jumaat account ni kita akan ambil gaji. Ini last Jumaat pada 16 hari bulan which is hari ni 19 hari bulan. You guys boleh nampak tak rasa? 19 hari bulan. So hari ni account ni kita update lebih kurang 16 hari bulan kat situ. So maksudnya this is you guys boleh tengok week 1 kita buat lebih kurang $326 which is lebih kurang 6.5%. Dan kita reset, kita withdraw 2 hari bulan kita buat lagi sekitar $244 je sebab waktu ni saya ingat saya busy kot. Dan ini dah masuk week 3 and week 4 lah. Week 3 belum update lagi. Tapi so far hari ni you guys boleh tengok ini account ni kita dah reset ni account features. Kita tengok dekat features ni dah features lah Ni dah features analysis. So ini
balance untuk hari ni. So hari ni sebenarnya dah profit sekitar, kita dah reset dah ni minggu lepas. So hari ni dah profit lebih kurang sepatutnya dah $200 plus. $216 plus. Sebab kenapa? Sebab tadi latest position kita tekan dekat bawah. Latest position ini, ni kita ada buy latest position. Nampak lebih kurang apa waktu ni lebih kurang $67 je. Sekarang kita tengok features, kita pergi dekat features M. Betul. So nampak tak? Kita beli dekat area bawah ni kan. So dah jadi lebih kurang $220. Sebab apa? Sebab Bitcoin terus pump. Dia terus panjat je dia tak bagi retrace pun. Tapi saya rasa pukul 12, pukul 1 dah kena TP. Sebab kan itu behavior untuk Bitcoin pada masa ini. Tapi tak apa, kita tak payah sembang lagi pasal behavior ke, apa-apa ke. In this video, literally memang just nak update saja yang mungkin after this ialah kita akan alihkan dana dekat Pionex ni, saya akan ubah kepada MXC. Tapi you guys jangan salah anggap tau. Sebab untuk Pionex ni, you guys orang first yang follow saya dekat waktu saya run Pionex, until now masih lagi ada account dia, ada abang seorang tu dia tak $10. Waktu jatuh dekat 75,000 kat 80,000 US dollar tu, saya suruh dia, the best suggestion adalah untuk you tambah and you buka lagi grid board yang lain, and memang abang tu tengah buat duit gila-gila. Tapi tak apalah, memang rezeki masing-masing. Cuma for me, saya rasa mungkin saya akan buat manual trade balik. Sebab saya rasa expertise saya lebih baik untuk manual trade. You guys boleh tengok kita untung lebih kurang dalam masa 60 hari. Dalam 60 hari kita dah buat lebih kurang $1,600 plus kan. Kalau kita darab $1,600 plus, $1,600 plus kita bahagikan dengan 5,000 US dollar, darab 100, maksudnya apa? Kita buat lebih kurang 32%. Average sebulan kita boleh buat lebih kurang 15% plus. Bagi saya banyak lah tu. Sebab even kalau let's say saya run bot pun, saya punya target personally hanyalah untuk nak buat 5 ke 10% saja. Jadi still, ini pun yang saya tak trade hardcore. Saya trade biasa-biasa, guna risk management yang solid, 0.5 ke 1% risk saja. Jadi this is for me dah sangat-sangat bagus lah. Jadi mungkin after this, untuk kita nak achieve kita target, kita akan back to manual trade, and saya akan try manual daripada day to day. Let's say kalau you guys nak follow this journey, you guys always boleh masuk ke dalam channel Telegram. Channel ni gonna be a public, dan always gonna be public, and saya still akan update position saya macam biasa saja dekat situ. Okay guys, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ni. Let's say kalau you guys nak belajar apa-apa, you guys boleh komen dekat bawah, because of kita akan aktif buat video, tapi mungkin video dalam style raw style macam ni lah. Tak ada edit yang gana-gana sangat, just a simple story and straight to the point saja. Thank you so much guys. Jumpa dalam next video. Let's say you guys yang masih belum ada MXC, you guys boleh klik dekat bawah untuk register. Belum ada Bybit, boleh masuk dekat bawah. Let's say kalau you guys nak follow rapat, boleh masuk dekat Telegram. Thank you guys. Jumpa dalam next video. Bye bye.